Esengibonile isikhathi esiningi into zabo ziyacindezeleka ngenxa yokuthi ufika uthandane nomuntu nizwane nobabili kube u2 years noma kube unyaka noma kube u6 months emva kwakhona mase niyahlukana mase lo muntu wena lokhu umphuphile njalo lokhu uyamphupha njalo lokhu uyamphupha lowo muntu loyo mawumphupha ngalesikhathi nilala nomuntu imimoya wakini nowakubo nawe uyakumbatha naye umbathe wena njengoba umphupha uzothola ukuthi yena ayikho into ayenzayo lapha akhona nawe uqhubekela nempilo nawe uqhubekela nempilo sekufanele ukuthi ke manje lo moya lo ugeze wena ususe kuwe utshele ukuthi hayi lo muntu asisazwani naye yabo ngoba isikhathi esiningi uthi uqhubekela phambili nalabantu othandana nabo besuka ngoba basuswa yilo moya walo muntu wena ukuthandana naye once nathandana nomuntu nalala ningayifakile iprotection imimoya iyashintshana yikho lalithi iBhayibheli ishada qala mesekhanulala nomuntu ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi le moya wayegwema into eziningi yabo manje imphumela yakho isiyabonakala ukuthi hayi wayeqinisile yabo ngoba umuntu nokuphupha umuntu othandana naye kudala usukuchaza lo moya ukuthi ngisekhona yiwo ozokuhlukanisa nabantu othi uqhubeka nabo empilweni yikho kufanele ukuthi wena uthathe isinqumo sokususa lo moya ugeze lo moya yabo okunye uzothola ukuthi ninengane mani nengane akulula ukuthi ususe lo moya kuwe ngoba mawususa kuzo affecteka ingane ikhona indlela okwenzeka ngayo yabo ungathola ukuthi wena uzomdelete uthi mawudelete udelete